Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokobela ndi madekwana ukutevela mafhungo pano kha Belran News. U sanwa maḓi lo linganaho zwi na ṱhuṱhuwedzo kha u engedzea thaidzo dza mutakalo dzi ṱutshelanaho na mutsiko. Ngudo ntswa yo dzumbulela uri vhathu vhane vha nwa maḓi a fhasi a ḽithara nthihi khoma ṱhanu nga ḓuvha vha khomboni ya u farwa nga mutsiko. Vhorasaintsi vha ri u nwa maḓi lwa tshifhinga tshoṱhe zwi nga thusa muvhili uri u lange mutsiko zwavhuḓi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Liverpool John Moores University yo gandiswa kha Journal of Applied Physiology. Vhorasaintsi u bva Yunivesithi ya Copenhagen ngei Denmark vho bveledza maitele maswa ane a shandukisa mapulastiki u ya kha zwishumiswa zwine zwa fara gese pfuḓi. Vha ri izwi zwi ḓo thusa u lwa na thaidzo ya tshikafhadzi ya mapulastiki na tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yavho yo anḓadzwa kha Journal ya Science Advances. Afrika Tshipembe ṋamusi ḽi khou pembela ḓuvha ḽa vhufa. Zwo ralo ḓuvha iḽi ḽa vhufa ndi ḽine ḽa pembelwa ṅwaha muṅwe na muṅwe. Afha hu vha hu khou ṱuṱuwedzwa vhuthihi, ndavhuko na mvelele. Zwino nga u ralo vhaṅwe vhadzulapo vha muvhunduni wa Mukula hune ya vha nnḓa ḓorobo ya Thohoyandou tshiṱirikini tsha Vhembe vho vha na mushumo wa pembela ḓuvha iḽi he wa dzhenelwa nga vhunzhi ha miraḓo ya vhadzulapo tshi katelavho na vharangaphanḓa vha shango. Vhathu vho ḓiphina nga mitshino ya sialala hu tshi katela malende, tshigombela, zwiḽiwa khathihi na zwiṅwe. Kha ri pfhe muṅwe wa vhathu vha tshimbidza uyo mushumo vhane vha vha vho J Badana vha tshi ṱalutshedza. Ndambedzo na zwoṱhe a zwiponsara mano Tshivenda tshi ri mano vhaṅwe vhalwadze ro ri tshi ya u nyaga sponsora kha vhaṅwe vhanzhi vho ḓi vhudza uri zwi tshimbila nga nḓila yone. Una huṅwe na huṅwe una zwithu zwa tshimbila nga nḓila yazwo. Vhanzhi vha khou sumbedza zwo ri ro lenga uri vha ḓe vha ri lambedze. Zwino hayi ro ḓi vhudza zwo ri ṅwakani vho ri funa uri ri ṱavhanyedze uri ra sa zwi ḓivhi. Zwezwi zwe ra vha ri nazwo zwiṱukuṱuku ndi zwine ro ḓo zwi ita wane. Zwe tshi kha ḓivha zwo ralo muṅwe muraḓo wa vhadzulapo ane o dzhenela uyo mushumo ndi vhane vho amba zwi tevhelaho. Heḽi ḓuvha ḽa vhufa ḽi vha ḽi khou tevhedzela zwithu zwine i vha i sialala zwe vhathu vha kale ra aluwa vha tshi zwi ita uri ri ḽa mitshelo, ri ḽa madovhi, ra sedza hafha ro bika na madovhi, ro bika na mashonzha na ngei uri vhathu vha ḽe mashonzha ane vhathu vha 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 khou wana dzi vithamini nga ngomu. Ri na dzi thebvu hafhaḽa, ri na zwa sialala dzi khavho mini, vhananyana vha ḓa vha khou ri tshinela malende zwine zwa vha zwithu zwa sialala zwa mvelelo ya Vhavenḓa. A khou guma ngurali mafhungo fhano kha Belran News muthetshelesi a rona mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyanana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.